Ladies and gentlemen, dutangiye episode ya mbere uri seri nshyashya dutangiye ku munsi wa none. Genda cyari Bida Grote mu gikomeje kubana. Aka nagasobanuzi nguhaye ikaze. Weho witeguye kumpa umwanya wawe kuva dutangiye kuzarinda dusoje. Murabizi narabwiye ngo filime zihari ndakora, zidahari sinkora. Handsome Siblings episode ya mbere nuko tuyitangiye. Abakiri hanze mukanyarukiremo, abagira utwo mukwakwanya mudukwakwanye vuba. Filime nk'iyi ntago ukwiye kwicikwa cyangwa ngo uzayibarirwe. Ariko murabyumva we ngo komana baba. Handsome Siblings ni episode ya mbere dutangiye. Murabizi ntago njya mbabihiriza, aho kubabihiriza nabireka ngo nabavandimwe b'amabogari koko mana bimeze bite. Warakunze A Hero is Born, aka ntugacikwe. Ndekunda Heroes, warakunze Joy of Life. Filime niyi, iyi ni episode ya mbere dutangiye. Wumva inkuru witonze ntupape ngo ugire gute ngo byagenze gute. Episode 1 dutangire hakuno mu kibaya cyuje amataba n'ubwiza. Hari abagendaga bari mu gikareji. Nuko dutangiye episode ya mbere. Genda cyari Bida Grote, aka nagasobanuzi nguhaye ikaze tubane porampora. Dore uko bagenda baravahe barajyahe barekiza bimeze bite. Hakuno mu misozi barimo bacaho. Uko bari kugenda hari zirimo zirabika, ndavuga inkoko. Uyaraparika inkoko iri mu giti mu musozi nk'uyu nguyu, wakwibaza ngo irakora yiki. Ni ikihe kibazo? Meshe Ntacyo mesha, nuko mbona dusa nkaho twayobye. Se kwasa akatisha igikareji ahetsemo undi muntu umudana asa nkaho ari umudamu. Tugaruka hakuno mu isoko. Iyi si imirwanire rwose iratangaje. Mwumvise uwitwa Yuan Jiangfang n'uwitwa Yang Tiang. Buri wese muri si imirwanire aramuzi. Jiangfang we ntakorwaho. Yang Tiang nawe nagatangaza ngo ni umunyankota mwiza witwa Yang Tiang. Yang Tiang ni umunyankota mwiza gusa ariko sha nakwifuje ko twazahuye. Ya Nanchan soni nyabaki nahoshe nana ukagira amahirwe gusa yabaye cyangwa ari kwera amahirwe. Urumva inkota ibarangije bayiha agaciro. Ho ni inkota mfite hano tuvuga iby'inkota rero. Inkota yanjye ni nziza irarenze tugeranyije niye. Duhuye rwose namuvuna hano ari murabumva barasekana bari kunywa hakurya undaranga. Inkota nziza nawe aravuga muri iyi si hari inkota nziza se irenze yanjye buriya ra. Filime iraha dore inkota afite. Avaye mu gisagara ajugunya inkota hakuno. Muvande bisa nkaho nawe uri umunyenkota. Yego nibyo. Ubwo uri umunyenkota nawe rero ibyo twavugaga byose urabizi no tuvuga uramuzi. Yarinde harya Mr. Yan Yani Nantian umunyenkota Yan Yan Nantian sinigize mwumva. Baraseka bari bikanzemo. Burya nawe uri umunyenkota ariko ngo ntago wumvishe uwo mugabo ngo ni Mr. Yan. Uri munyankota nyabaki. None se mwaba mumuzira? Mwigize mubona inkota yo? Ntago twamubonye, ntawe twigize duhura. Gusa reka nkubwire inkota ye irenze yawe. Inkota yanjye rero buriya niyo nkota iri cyayi kurusha izindi nkota zibaho. Uri muravuga ngo inkota yawe iracyaye kurusha iz'abandi se? Inkota yawe nugere ku buryo icyayemo ndakugurira icyo kunywa. Sawa? Dore inkota yaguye umugezi. Filime iraha. Iyi ni episode ya mbere. Handsome Siblings
dore inkota yaguye umugezi uyu nawe avanayo inkota ye twagiye irata tegaho inkota iracika iyo ni inkota nziza kabisa tugaruka hakora mu musozi iyi ni episode ya mbere nakubwiye mwitonde porampora gake gake murabizi na Grotte nago njya mbabihiriza indi nzira bahinde barimo baragenda bahura n'ingurube bwa mbere bahuye n'inkoko ubu bahuye n'ingurube nefu wayo byahari Yulang icyo kibazo bwa mbere twumvisha inkoko bwa kabiri tubonye ingurube abo ni ba Zodiac 12 bisa nkaho twavumbuye batumenye kumbe ngo ni ba Zodiac 12 12 Zodiac parika hakuno harimo ngurube nkoko mbata na dendo 来的可是12星象中的司神 Senshen Henshen 公子好 nese 12 baba Zodiac murahangaha 那只不过是一只鸡 turi amasake n'ingurube 几位有何见解？ ndibaza nabafasha gute 公子讨见东 hari ikintu ufite dushaka 下此次匆匆出， navuye mu rugo 打 nihuta 带了什么好东西？ gute byashobora ko nazana ibintu by'agaciro hano 谁不知道你玉郎将 buri wese arakuzi Yulani Jiangfang 敌国呀 uri umugabo w'umukire mu gisagara 所有的家产全 wagurisha imitungo yawe 得了其意 mbere y'uko ugenda rero bivuze ngo ufite umutungo hano 罢了吧 igikaride cyawe turagikeneye cyuzuyemo staff 你出个主意 mbese boro 把马车留下 ngaho nimba wumva kuri mukuri va mu gikaride ugende turabara ubuzima bwawe mu gikaride harimo umudamu 是不答应。 n'ibyanga ubwo n'ubyanga urapfa baramwataka n'abavayo umusore n'indwanyi nziza hello iranamo n'abafilime iyi ni episode ya mbere dutangiye n'abafilime hello subira inyuma na bana n'ikindi gisubira inyuma buretse hano harimo umudamu ntumbaze ngo uyu mudamu ninde Yulang hello Yulang parika gutya nguru bavayo kubita gutya jugunya hakurya yarangira vayo ku gikarate aragisatura n'amafilime episode ya mbere urajyayo umudamu urimo nawe afite imbaraga n'amafilime kontorora kubita ngurube agwa hakurya kumbe sasa umudamu aratwite Yuan Jade Swamping Palm niyo tekinike mukubitishije ntabwo ndi bubice byiza rero kubw'abana banjye kubw'umwana wanjye ntwite byaba byiza nimba ari Jade Yuan Palm dutibike dore ko bahita baca umudamu aratwite ati byiza kubw'umwana wanjye uri mu nda filime iraha yuweno meze neza 家好， byiza 我跟燕大哥约了30里外， Mr. Yani turahurira muri 我赶快点儿。 Taybai Resident reka tugende twihute mudamu ntameze neza ikibazo ni ikihe 恐怕是动了胎气， ubwoba ko 快要生了。 abana nabo byaba affectinze nkoresha imbaraga 找个草深的地 reka dushaka ahantu hari ibyatsi hameze neza nshobora guhita mbyara byihuse buriya babyumva kumbe hakuno kuri uruhande harimo aratibika n'ifarashi porampora mu gisagara kumbe twumvisha avuga Yani ntumbaze ngo Yani avuze bari buhure nimba ari we wuyu nguyu twabonye 什么事这么开心啊？ ntabwo ushaka bita byanyusha muyobozi 说来听听。 uyu ni uhagarariye iyi ni gurupe y'abashinzwe kurinda ibicuruzwa escort group 你是否有意出让这把剑？ ufite inkota nziza 南域买主啊， 我这买主如 narayiguze ariko nanagura ninde 剑确实价值连城。 iyi nkota nta giciro ifite 可是常言说得好， gusa nimba uyikunze nkuko ubivuga 家人宝剑赠英雄。 iyi ngiyi nani rwose uzayifate neza uyiteho imeze rwose nk'umugore ugomba kwitaho buri munsi 卖给你， ndayikugurisha 80 这是啊， none muri murasirebura Mr. Lay 开开眼界。 iyo nkota mwayinyereka nkareba dore ya nkota yimugurishije 80 amatelizi 80 uyareba inkota 原来是把旧剑。 iyi nkota ariko irashaje 且慢， uretse 老头， muyobozi 如果你手中这把， undenganya inkota yawe n'inyangiza 莫怪我。 inkota twayibonye irakomeye koko Wamvanze. Mr. Lay ntugire ikibazo ngaho gira zana kubita ya nkota iracika
这也算是宝剑吗？ bavuze ngo ni inkota y'agaciro bishoboka biteze kandi 方才 nonaha 是你上了别人的当， ahakose sha umuntu mwayatse ninde 我上了这次当， uzi ko yadutetse imitwe ndamushaka buretse sha 我问你， reka nkubaze 那人双眉可是特别浓重， afite amaso ukuntu manini mu kuntu afite ingoyi zihagaze 天未曾睡， umugabo umeze nk'ashaje mukunda akiri umusore nuko uramuzi se Eh? 他就是当今 uyu 将 ni umunyenkota wa mbere muri iyi si bamwita yani nantian ibira ibigori ntabwo byari bimuzi arabibubwiye kumbe Mr. Yani hakuno yakira hari uwaje Mr. Yani 见过燕大侠， ndagusuhuje uranze 我家主人是江峰啊。 master wanjye yitwa Jiang Fang 我想起来了， ndibutse n'ubu ngubu uri umukozi wa Jiang Fang 魏二弟约了今日， twagomba guhurira hano muri iki kigoroba Waje. ariko ntabwo yaje bimeze bite 您怕 Mr. Yani 错了方向， mfite ubwoba ko hano hantu wayobye bishoboka bite bukana 清楚楚的。 yanyandikiye urwandiko neza neza ruvuga ko aranga tugomba guhurira arimo ava iburengerazuba bwa mbere twaturutse iburengerazuba gusa aho twanyuraga bisa nkaho hari hamenyekanye Zodiac ba 12 abazodiac 12 bisa nkaho bari bamenye aho twari tunaturanye twabahunze 主人现在绕道去了， Master rero yahise avuga ko tugomba kugaruka iburasirazuba 他很快就会到达 urumva rero kugera kuri 你的三圣庙， Sunshine Temple harimo nk'amayero 15 不， Mr. Yan 那与他会面吧。 kubera iki mutajya guhura kuri urwo rusengero Sunshine Temple fata ifarashi utibike oya ntago ari ngombwa gweki umusore tugaruka hakuno kumbe disi wa mubyeyi yarabyaye 长得 yo uyu nguyu arasa neza disi babyaye akana 一个像我， umwe asa nkawe bivuze ngo yabyaye impanga 我们一下子有了2个儿子， bakundwa mpanga zanjye ati umwe asa nawe 他一下子多了2个侄子，一定也很开心。 Mr. twavuze ko turahura ku rusengero reka tugende yabyaye impanga sheri 我没事， urumva umeze utemeze neza 路，只要找到燕大哥，即使 urugendo ruracyari rurerure reka twite duhure na Yani ariya mabanda atongera kudufata niduhura nawe turi dufite umutekano Mr. Yani ngo ni umunyenkota wa mbere ku isi the world is best swordsman 敢问可是燕大侠？ nakubaza Mr. Yani 方才 si wowe ra ni njyewe 多有得罪， abasore banjye ngo mwahuye urabacabiranye 镇远 niwe muyobozi ushinzwe niwe uhagarariye groupe y'aba 先落地 herekeza ibicuruzwa 正是在下。 witwa Sheni cyane cya irasha 在下此次前来，是专程来 narinje kugira ngo usure 找我什么事？ turimo uranshaka 在下 nakubwiza ukuri 囤货，价值 twakira amafaranga duherekeza ibicuruzwa 事本以为十分隐秘， rero muri aka kazi Uce wesha. twagira ngo nawe ufatemo igisata Ikinga- kuko ntago tuzi aho ba Zodiac 12 bakuye amakuru 来行陈帖，扬言劫镖。 rero urumva iturufu wayifata ni amazahabu 我帮你保镖不成？ urimo urangura ngo ndinde ibicuruzwa ntago natinyuka 在下知道燕大侠在此， ntago usubwa uri ahangaha 现在附近， ba Zodiac 12 bari hafi 正前往向他们分。 yani ndakeka 那12小 wadufasha gukemura ikibazo cyabo 案子， bari abazodiac rwose barabangana 这票红货的 ntumaze sasa ngo bazodiac ni bande bakora iki bigenda biti twabonye basa nk'ari abicanye ukuntu ariko ngo ni amabande 若非 n'abashenzi ubwo bari ahangaha 我早已将之除。 ugomba kubiyicira 多谢大侠。 urakoze cyane nyakubahwa 我可没说要帮你， ntabwo navuze ko ngufasha ariko 我急事没空。 hari icy'ingenzi ngomba kwihutira gukora buretse gato 大侠请看， 沈清红， ngaho fata Cheng Qingong 就算你把天下所有的黄金， nubwo wamuha amazahabu yose yo muri iyi si 也不能将我与我 ntawampagarika kugura umuvandimwe wanjye Jiang Fang ntibishoboka mugumane amazahabu yanyu ngo iki 这 none se uriya arabakatira 苗头，如果燕大 umuyobozi 啊，咱们怎么对付12星象？ Mr. Yana atadufashije bariya Oji. bazodiac 12 turabagenza gute 那您跟他们约的是？ n'ubundi kuva ku itangiro byari bitureba 今日 reke twite ku bitureba nyine 屋里三圣庙外， twerekere muri Sunshine Temple ubwo nta kundi sasa aho bavuze bagiye kujya ila escort group nigiye kwerekera bajya muri Sunshine Temple kandi Sunshine Temple niyo hano n'ubundi Mr. Yana agiye kuza ari buhure n'uyu muvandimwe we nimba ari murumuna we nimba ari umwana we ntago mbizi gusa ari kumwita Daga wundi abari Blaza umuvandimwe ariko nanone muba mwarakoze bond mutavuka nubwo mwarakoze bond mwaranywanye 你们怎么又来了？ aba barongeye barabitambika mwebwe nanone kandi 真的厉害， ntago mutinyanye One Palace 不成， mushaka gupfa Mr. Jiang 就别装蒜。 rekera kwijijisha sha 现在 ubu ngubu 公主 umuyobozi wa One Palace ashaka mwese ngo mupfe karabaye aho baturutse ntago ari twe dushaka kubica
bikangamo 那个女的只不过是一花公。 uwo mukobwa yari umukozi wo muri Yihwa Palace. Ni Yihwa. Ni umugambanyi wa Yihwa Palace. Ntumbaze ngo muri Yihwa Palace ni hehe. Filime iracyari ku itangiriro. Yarangije yavantsamo nta kundi. Dore uko bagenda. Ibazo diyaga 12. Twari Zodiac. Giracya naho bajya. Musore twabonye ari indwanyi nziza. Deba filime. Ni episode ya mbere. Kati gikarete. Kubita ibigori. Deba filime. Dore uko bagenda. Dore uko bagenda. Dore uko bato. Tugenda sho. Deba filime. Giracya. Kick. Brother. Hello. Kick. Bamwise Mr. Jiang Fang. Bamwise Fang. Kumbe hejuru ye. Hello. Deba filime. Deba filime. Hey. Giracya. Nyagasani. Yulang. Chamuramu. Nyagasani. Yarangije. Fana y'inkota. Fana y'inkota. Nawe ni mubayi. Bamenyereye uba. Takagombye kumenyera. Kumbe gikarete. Munzu nakigenda. Harimo abana. Umubyeyi nibwo akibyara. Ntaraba ku kiriri. Yipasa rya. Rangije. Garuka ku gikarete. Balance. Barakiroba. Baragishwanyuza. Filmira. Farashi igenda ukwayo. Gikarete kirayoba. Undebere nawe. Bari ku mugezi sasa. Bari hakuno ku mugezi sasa. Kumbe. Dore papa icyakora. Daraka. Jiang Fang. Ariko igikarete hakurya. Hari umubyeyi nibwo akimara kubyara Nyagasani. Yulang. Kumbe hakuno ku ruhande. Dore Mr. Yan Nantian. Dore uko agenda n'umunyenkota mwiza. The world's best swordsman. Kuri Sunshine Temple yarahageze. Kwa rusengero bagomba guhurira. Agomba guhura n'umuvandimwe we. Aje. Ntago ari Dagani aje. Aje niwe muvandimwe mwaranywanye mufitanye bonde. Naho Daga abari muvandimwe wawe muvukana. Ase nibeshyira tangira kubarabara harabara. 这一算，弟妹也快生。 Matariki niyo bivuze ngo 马上就有一个孩子要叫我伯伯了。 n'umugore wagiye kubyara. Hari abana bagomba kunyita onkure. Barimo baraza. Kumba abana bavuga bagomba kumwita onkure hano barimo barinda kubica. Bazo diyaga 12. Mwangiza igikareje. Huni mushaka iki? 并没有携带过多的珠宝。 Kwanzi ko nta by'agaciro mwabonye mu gikareje mwarekeye aho ngaho. 后江公子是和一个人做。 Twagutegereje hano kubera ko twari dufitanye umuntu twagiranye deal. Ngurube. 让他也快死了。 Nubundi se kagiye gupfa. Twamubwiye ukuri ko ntacyo bitwaye. Uru rwitwa ngurube. 是你藏起来的那笔宝藏的一半。 Nubundi ubutunzi nibwo turi buhembwe. Nitumara kukwica. 丁香就没得分了。 Rero ntago twakure kuri muzima ko ntago twabona ubutunzi. Uyabona ko ntagaruriro n'ubundi baramwica. Yulanga agenda udusige. Wivuga basiga gute ni gute nabasiga inyuma ntibishoboka. Yarangije ajya kwataka. Arwanya abasore. Bagabo n'indwanyi nziza. Katurore. Filime iraha barakubita. Nkoko ni mubaya. Nkoko aradiha. Papa baramukubise. Hari mama nibwo bakibyara. Bazo diyaga 12. Batumya n'abaturuka muri Yihwa Palace baramurobye. Baramuroba. Papa baramurobye impande zose. Katurore filime iraha. Iyi ni episode ya mbere. Yulanga. Yo. Baramubaze. Barakubita. Kumbe cyangurube cyaje hakuno ku mubyeyi. No umunyamahirwe sha. Yabyaye utwana tubiri tw'impanga. Burari kwagera umugore wanjye nisakirire. Kumbe. Baramurobura ajya he? Nyagasani. Filime iraha. Katurore. Wimukoraho. Ni nkoraho se nimatiza kumukora urakora iki? Giracya wapi baramuroba. Yo. Giracya giseka. Yaragifata bikana afite imbaraga ariko nibwo kibyara. We tuza sha. Nibwo kibyara nibwo aracyari ku kiriri. Yareba. Yo. Birababaje. Cyangurube ni kibaya. Ngure ni mubaya. Ndabaturuka muri Yihwa Palace. Nibo babatumye ngo bazi babice. Jugunya hakurya umugore ukiva kunda. Nakukibyara.
arangije umujinya uramwica byari bimuziritse wapi agatege ntinako byanze yuranga Yuwenu Yuranga madamu yitwa Yuwenu undi akitwa Yuranga meze bite gaturore episode ya mbere Yuwenu ndati Yuranga birababaje kumbe hakuno sasa ya escort group nayo yageze kuri ya tempo kuri rwa rusengero uyategereje ategeza umuvandimwe bazodi ya 12 musoke mwikwitwara nk'ibigwari musokeyo Girarcha Mr. Yani ni wavuyeyo ya Nantian ni Nantian nyine Nantian uko 来帮你打架的。你们 turagushimira kubugufasha ntago ndana gufasha kubera kimuranga twari guhura n'abazodi ya 12 hano wiki yari ikanga 你曾说过有人指点你， ninde wabwiye ibyo ngibyo 谁告诉你我会在附近等人？ 这 ninde mbwira nyine urabona 任某曾经答应过此人， uwo muntu namusezeranyije ko 说出他的名字， ntari buvuga izina rye ndibwira abandi we vuga cyangwa wice 不及你 ndabizi ntago mfite ubumenyi nk'ubwawe gusa isezerano ngomba kurinda nk'umugabo 劈下来。 niyo wankubita Bibuke. ntago ndi buvuga izina ry'uwo muntu yarabyumva koko ya Nantian bivuze ngo bakinwa agakino yabitekerejeho 此事有蹊跷， hano hari ikibazo 难道十二星象有声东击西？ bazodi ya 12 bivuze ngo badutuburiye yarangije dore uko agenda n'umutayist dore uko aca kumbe hakuno bari gukubitwa bwana buri kurira hari ka cyabitama n'akandi gasa na papa 但求你们放了我的孩子。 basi mubabarira abana bacu reka 我们12星象都是傻子， dukinisha sha 两个小孽种， tubareke bakure bazaze kutwihoreraho nuhoshe 说的不错， niko kore 先杀了。 ahubwo birabyana mu byici nyagasani bana b'inzirakarengane bati oya kumbe arawakubite kure bahita banaca n'indiyo ubanza yanageze mu kumbe n'ishami riza karabaye nari ngize ngo ni yanuje n'undi uje ni umudamu uyu wateye aturuka kandi dore uko ameze abakubitiye kure bahita banapfa handsome siblings 是他来了， ari hano araje baramuza abangaba Yuwenu yo 来的可是宜华宫的二公主， niwe second master muri Yihwa Palace 连心 大名天下是 Yanxing madam umeze ute mahoro turagusuje turi nkoko n'ingurube turi bazodi ya 12 turagusuje Yanxiang 谁要见你们这些怪物？ ninde wahura n'abantu nkamwe ninde wasuza abantu nkamwe nyine turi babi utubare kubw'ibyo yagusa nyine ubona hano 宜华宫做事。 turimo turakora akazi ka Yihwa Palace yikanga gwiki shema 这个女的是宜华宫， uyu mugore twamenye ko ari umugambanyi wa Yihwa Palace 都想要 ni，umugambanyi 所以我们特 rero 此效。 master yifuza ko yapfa karabaye umukuru wabo 移花宫的事， muri Yihwa 轮到你们这些 ni gute base bufasha abantu nkamwe ibi bigoryi 你们几人，把他nababaje cyane bikabishe 也就不能活。 mukwiye gupfa karabaye 你们12星象在江湖上 ubwo byageze ahangaha n'ubundi ku isi mufite icyubahiro kibi cyangwa se muzwi nabi mwiyica ubwanyu twiyice naka tukanyunguti barakataka kumbe yabakubitiye rimwe mugenzi we agakubita undi umwe agakubita mugenzi we baragarura umukobwa afite imbaraga mw'abantu mwe filime iraha wa musore wacu twabonye ari indwanyi nziza n'umukobwa ni indwanyi nziza ariko uyu weje abarenzeho bakiri aho ubwana burarira baramubonye ingaraje 二公主， ni master wa kabiri guturuka muri Yihwa Palace 求你饶了我们的孩子， Yanxing tabara abana 孩子们是无辜的， abana ni inzirakarengane 求求你了， ndakwinginze bababarire 二公主。 master Yanxing mbega kuntu ari beza 这孩子若是我的， byari kuba byiza 该多好！ aba bana iyo baza kuba ari abanjye karabaye 江峰， Jiang Fang 为什么要这么做？
为什么？ turimo yakora ibi ngibi kubera iki? 因为我爱他。 kubera ko mukunda. 你爱他， uramukunda? 我姐姐哪一点比不上他？ none se umuvandimwe wanjye ko yarakubereye mwiza kurushaho. 照顾 urabizi yarakuzanye akwitaho. 任何人这么好过， ubuzima bwe yarayemeye yaragiye no kureka kubera wowe. none se nicyo wamwishyuye? 你却跟他的丫头。 urimo uracikana n'umuja. 你们救了我， warantabaye. ibyo ndabishimira. 我江峰并不是忘恩负义的人， ndashima pe. 恩情我会藏在心里， byose mwankoreye ndabyibuka. 但恩跟爱是两码事。 gusa urukundo 我与岳母是真心相爱的， rwo ntago ari cyo nagomba gutanga. 我的心 uyu nguyu yankunze bivuye ku mutima apana kunkunda asa nk'ari kunkoresha. 我一直对 ese twebwe ntabwo tuzi gukunda. 二公主， Yangzi ese birangiye bivuze ngo uyu mukobwa nawe yakundaga uyu musore karabaye. 我不能爱他吗？ none se njye ntabwo namukunda sindi umuntu. 姐争强，落此遗憾。 kuva mu bwana nakuze mpangana n'umuvandimwe wanjye. 姐争， gusa ariko we ntabwo tugiye tukurwanira kugira ngo mbashe gukontorora amarangamutima yanjye. nanjye naragukundaga. yoranga umuvandimwe sasa ninde? ubanza ari umuyobozi wo muri Yihwa Palace. 求求你救救江公主， Master Liang Zhang ndakwinginze. 我想以你的武功， koresha imirwane yawe ufite utabara ubuzima bwe. ndabizi wabikora. uri mukuri koko. 我是能救活你。 namutabara. 你错了， wibeshye. 上 nta muntu n'umwe kuri isi wamutabara. hari undi waje. filime iraha. ubanza uyu nguyu ari we muyobozi wa Yihwa Palace. karabaye ni irindi shami. barimo barapfa umuhungu bombi uko ari batatu. bamubonye bose barikanze. 姐姐， yawe we 我来 waje ryari? 太早， nubwo nari nakerewe 想让我听到的话， gusa numvishe ibintu 我已经 utifuzaga ko nakumva. numvishe ko bose bakunze umuntu umwe. yawe we 勾引的江公子， ndakwinginze 变了大公主， ni njyewe wabangamiye 饶了他吧。 你还 Mr. Fang kugira ngo Mr. Jiang Fang kugira ngo rwose byose biri kujya nantenda rwose ni njye wakoze amakosa. nagiye kumusedusinga. 得了， we wakoze amakosa we hopfa. karabaye 是 yego yawe we yego master yawe we wakoze amakosa nyine nk'umuja. ntabwo ari kujya gukunda umusore umwe nka nyokobuje ntibishoboka. Mr. Jiang nyuma yuko mpfa 你一定要好好求求大公主， uzakora uko ushoboye kose yawe we umufate neza. 我一 aragukunda. 他不会为难你的， humura ntago azakubangamira. oya po 相信我。 nyizera shashemwa. abana desi hakurya bararira. nibwo yari akibyara yari akiri ku kiriri. bimeze bite? handi some siblings. iyi ni episode ya mbere. nibutsa gushaka kwamaza muri iyi filime hamagara kuri 0788 884 The Great Entertainment irabigufashamo neza cyane. uyavanyeho daga yirangize bwa nyuma sezera abana bijomye icyuma ku mutima. uyareba filime iraha. yuwenu yo babwira ko turi kumwe na Kigali Universal Language School. tukaba kumwe kandi n'ishuri ritegura abakandida bigenga. tukaba kumwe kandi na Erukazi Group hamwe na IT Zone. murakomeza kugeramo na flyers. ni ibigo bikomeye twamamariza byagufasha guhindura ubuzima bwawe. Kigali Universal Language School wakwiga indimi zitandukanye ukabona certificate nka TOEFL n'izindi, ukabona provisoire na permis mu gihe gito. ibintu ni wane. IT Zone niho wagura ibikoresho by'ikoranabuhanga, ukabona mudasobwa nziza, telefone nziza. ibintu ari wane. Erukazi Group wakwiga mu mahanga ukabasha kuba wagera ku ndoto zawe, kugera ku nzozi zawe wifuzaga. ibintu ni wane. ukanakora imahanga ugatura imahanga. hanyuma ishuri ritegura abakandida bigenga wakongera amanota kuri diplome, wakomeza kwiga amashuri yabisanzwe bakagufasha kubona diplome mu buryo bumwe cyangwa ubundi. murakomeza kugeramo na flyers murabagana. ibintu ni wane. ugomba gupfa nawe ndabona ntacyo ukwiriye cyangwa usaba imbabazi ndakubabarira. uyaraseka. 江峰， Jiao Fang 你到底在笑什么？ kubera icyo urimo uraseka.
你还不赶快求求姐姐，帮你信。 iwe n'umusaba imbabazi nyine uca bugufi mwubaye ndaraseka ujinya 你们自以为了不起， urakeye kuri muricuza se kuba warantabaye ukangira uko 那如果我死了， byiza nimara gupfa 你们还能阻挡我和月奴？ urakeye kuri bumpagarike kubana na iwe n'uwanjye se yahise yimena umutima icyo bita urukundo ati ko wicaye iwe n'uwanjye uzi ngo uransigarana nimara gupfa uraba ukimbujije kugumana nawe se dupfiriye hamwe turajyana ikibazo basize abana b'impanga basize abana b'impanga filime iraha yo mbega bibabaje n'abantu mwe filime nk'izi arapfuye Salah 他就这么如愿了， abonye icyo yifuzaga 那我们呢？ hanyuma se twebwe bose bakundaga umusore nk'uko ari batatu 那我们呢？ arapfuye abonye icyo ashaka twebwe uyu nawe biramurya twebwe funga umunwa nanda byanze simfunze umunwa ntago mfunze umunwa 你这么做到底是为了 kubera icyo ubikoze ubikoreye iki urumva nuwoje 让他们更相爱，让他们更恨你。 byabakunda byatuma bakundana bakundanye neza abanye neza none nawe igishyi 你只知道他们恨我， ubundi icyo uzi ni iki urabizi ko banyanga 有多恨他们吗？ wese wabuze ukuntu nabangaga 都在滴血， batumye umutima wanjye uvirirana 看这是什么？ reba hano yaririye yarimaze ntumbaze ngo nibiki byamubayeho arwaye ubushita arwaye ubuheri bise nibiki 我恨， ndabyanga 那只能用针扎， icyo nakora ni ukwijombagura inshinge 放弃这种痛苦。 kugira ngo ndebe ko nakwibagirwa uburibwe 姐姐， ndekere gukomeza gutekereza yawe Yuwen muvandimwe yawe Yuwen 我竟不知道你承受着如此。 ntago nari nzi ko waciye muri bwe nk'ubu ngubu yitiraguraga ibishinge reka nanjye ndi umugore 会受伤， nanjye nababazwa 会爱， nakunda 会恨， nanakwanga filime iraha 动手。 reka tubikore 向谁动手？ sheshugurisha dukora iki aba bana ho ngo tubikore undi ati dukora iki ataba bana bakiraho hari uwaparitse mu gisagara Mr. Yan kugera hano yasanze ba Zodiac bapfuye kureba hakurya abona Mrs. Jiang yapfuye Mrs. Jiang na Mr. Jiang haje kufa haje ubwo ni byafanga nyine ni umuvandimwe bafitanye bond nakubwiye ngo yavuze aje abavuze umuvandimwe ariko abandi baba baranywanye barakoranye bond inano yavuze daga abari umuvandimwe bavukana mu byumve yumvishe mva akana karimo kararira akana hano hari akantu bagasiganye uyu ntagazi ko havutse impamvu batwaye umwana umwe basiga undi filime iraho witonda urebe kumbe ya escort group irimo iragenda ihura n'imbwa ntacyo gutinya n'imbwa irimo iramoka babona inkende inkende 金像在哪里？ iki ni ikimenyetso cy'abamambure ba Zodiac 出来吧！ mwiyerekane 局能够 kumbe barahari 两岸镖局 kumbe barahari 两个有胆子的好汉， tayari ba Zodiac 12 nabo barahangaha bakiraho dore nkende nkende avayo 沈清红今日赴约，并非鲁莽之举。那批红货， 我已经让我家副总镖头双边宋德阳加 amafaranga nayohereje muri Song Dynasty byose byarangiye 鸡西调 ntikomeza guta umutwe cyangwa se muri Song Country 看看这是 iwabo nimba ari amafaranga mushaka yabuze kombe hakuno hakosha muravuga nkande hari icyo bagiye kubereka 你们 uwo ni umutwe wane ni umutwe wa Songo bajugunya hasi bamwishe Mr. Songo mwamwishe 这就为你们报仇！ ndaguhora Songo we yarangije vayo dore tugabo dore tugabo
Hello! Darutugabo! Darutugabo! Uyu nguyu na Nkende. Nkende ni mubayi. Kumbe Nkende afitemo imbugita. Yaba data we. Yamujombye ngo turayihinguranya. Firimira. Nkende ni mubayi. Nkende ni mubayi. Urebe kure mu kati zosi. Jomba mu izosi. Iraca. Kumbe. Hakuno yungu chief. Kick. Chief ni mubayi. Kumbe bakiraho. Dore Mr. Yan. Yan yageze mu gisagaro. Jo. Munyarwanda. Mr. Yan. Uyu ni Yan Nantian. Basote aka 12. Igihe cyanyu kirageze. The spirit. Pataka ngaka. N'umujinya. Fone ngo. Jugunya hakurya. Ndapfuye. Kufa. Urwango soro hagati yacu nuruhe? Cyangwa bwamutanzemo igitambo nta soni. Runyica ntabwo uzamenya umugamba uri inyuma ya byose. None Jiangfang urwango ufitanye ni ruhe? Ngurube na Rusake. Hari umuntu wabahaye diro. Uwo muntu niwe mwicanyi wa nyawe ushaka kwica umuvandimwe wawe. Aha. None iyi jedi nabonye ni yahehe? Mastermind ndamuzi aturuka muri Yihua Palace. Reka mbanza nagizanye namwe ndajyayo. Yihua Palace ndayirimbura. Ati nyamaze umuntu uturuka umuntu washatse kwica ntabwo aturuka muri Yihua Palace. Hari uwaje gutanga akazi. Kagasore kayoboye Mr. Yan kuri Sanction Temple. Kakandi bahure mujye kakamubwira ngo najye niko kabatuburiye n'ira group ishinzwe ku escortinga ibicuruzwa niko kabiri inyuma ko katumwe nande sasa. Firimira Mr. Yan. Bwambere wambaje ngo ninde watanze. Ahantu twari turi gusa umuntu ndamuzi. Ni Jiangqi Kagasore. Jiangqi bivuze ngo niko kari kazi ko turi buhure n'abazodiaka muri Sanction Temple. Bivuze ngo nawe yarankoresheje. Jiangqi niyo watubwiye amafaranga ngo tuze ahantu escort group igiye guca. Ushenze sana. Yatumye umuvandimwe wanjye apfira mu maboko yanyu. Bose nzabica ndashima gusa. Nkende we. Uzaho uyu mujinga ari? Nese ninkubwira ntabwo uranyica. Sawa. Ntabwo nzi wenda kumvikana n'abantu. Gusa nibwo wambwira. Ijisho riraza guhorerwa irindi. Sawa. Nubwo nabura ijisho ntacyo. Ariko ndiho ndi muzima nta kibazo. Umvanemo ijisho ariko mbe muzima. Koko ntabwo uri bunyice. Se ahantu muri isi ntajya we mbwira ni hehe? Muri Kunlun Mountain. Kunlun Mountain. Karabaye. Mr. Yan. Ntabwo wajya hariya ahantu. Ntumbaze sasa ngo muri Kunlun Mountain ni hehe? Muri Wicked Canyon. Nabi cyane. Nta muntu ujye ngagaruka ari muzima haba yabicanyi gusa n'indwanyi zose zibye bizagiye. Hari inyeye cyamba mbi. Ugiye barakwicirayo. Wicked Canyon. Ibyebe byose leta yabuze niho byaburiye. Hari abanyamirwane benshi. Wicked Canyon ni ahantu habaya cyane muri Wicked Canyon. Ni muri Kamera Nzovu. Kujyayo nta n'umujyi ugaruka ari muzima. Muri Kamera Nzovu. Wowe kabyaro nta wajya. Ndabizi umunyankota mwiza. Gusa hari ahantu muri Wicked Canyon. Hatandukanye nuko bitekereza. Ubutabera nta hantu butinya kujya niba babigikuzimu niba bamunsi y'amazi bijyayo. Kuki tutamenya ko imushenze ari kutubeshya? Wasanga bashaka kuyobora muri Wicked Canyon kugira ngo ujya gupfirayo. Urabizi nta kizo ufitanye na bariya abantu. Nkende ijisho ryawe rero yamuvanyemo ijisho. Firimira arangije uyacaho. Nimba ari rimwe avanyemo nimba ari abiri. Ijisho rihorerwa irindi yamuvanyemo ijisho. Uyasigara ari muzima. Byose yarabyumvishije. Nkende mubaye nubwo
Yana atakwishe yamuvanyemo amaso yose. Musamari ntago nkeka ko wabaho. Ku bwa Mr. Song no ku bwa Mr. Len bariya babiri ngomba kubahurira, ugomba gupfa. Yaba nzahana amafaranga nsimbye buri kimwe cyose byose ndabizi. Nanjye nzi umwanya ninjye njye uza ahantu hari ipinda rimeze gutyo. Karabaye filime iraha. Hano bahita ngo muri Thousand Miles Space Shop. Yaje hakuno tubafashe gute? 这里的香料我都包了。 ndimo ndagura. Yaraje aha ibyo mu isoko byose. Karabaye yaguze insenda. Yeah. Yo DC yaje kuba yakwita ku muvandimwe na madamu. 二弟， muvandimwe 亲眼看着 ndagira ngo tube turi kumwe 把你的仇人 banza nica abanzi bawe bose 杀死。 umwe ku wundi. Bawihangaye nzagushyingura nyuma yuko bose mbarangije. Porampora abashyiraho indabyo, amenaho insenda, aranyanyagiza ati buri kumwe nanjye banza nica abanzi bawe bose ubundi nzagushyingure mu cyubahiro. Birababaje icyo muzehe atazi Mr. Yan, icyo atazi ko abana bavutse bari impanga. Ibi ni Kazizi kurwana no kunywa inzoga n'ibyo bintu bye. Iby'abana ntubimubaze. Umbe hakuno munzu arimo aragenda yerekeza muri Canyon. Kiraho baramwatatse. Aha najye ni habaya cyane, ni mu musozi mubi. Hareba bamwatatse, abamwatatse bisa nk'abatazo batatse. Kumbe dore inkota jo. Wey so mwataka muramuzi kweli? 那可是昆仑七剑。 abanyeshuri bari ngo muri Kulan 当今 bite byanyu. 除了昆仑七剑，还有几个人能接得了我这一剑？ Ese uretse mwebwe ninde wundi wanyataka? Arabazi muri Kulan 当今天下，除了燕大侠之外， nta wundi muntu watumenya utari Mr. Yan. Bisa nk'ari code name. 兄弟几个同时出手， twapanze ko atajya rimwe 那是名门正。 turuka mu bwoko buzwi. Kuki muri aha ngaha mwivanga mu nzira zanjye? 大侠， Mr. Yan 实不相瞒， tugiye kukubwiza ukuri. 贫道兄弟几人守候， tegereje hano 是为了阻挡一个去 kugira ngo duhagarike umuntu wese wajya muri Canyon. 来的是燕大侠， ntabwo twari tuzi ko ari we waza. 对， duhagarike ndetse 司马燕。 Simayan broken bread. Simayan se kandi ninde? 你们怎么知道这恶贼要投奔恶人谷？ iryo banditse mwabwira iki ko yajya muri Canyon? Ni umuntu waduhaye amakuru. Ninde? Uwitwa Jiang Qing. Karabaye wa musore nanone mushenze nanone cya kigorgira. Umusore watanze amakuru akabahuza bose niwe wongeye gutanga amakuru ko uwitwa Simayan arekeza muri Weekend Canyon. Filime la episode ya mbere nuko igenze, nucikwe na episode ya kabiri. Umusore rero abateranyije ajya kugambana n'aba 12 Zodiac ba Zodiac 12 ngo bajye kwica umuvandimwe. Arongera agambana na group ishinzwe guherekeza ibicuruzwa Escort Group. Ababwira ko bagiye guhura n'aba Zodiac muri Sunshine Temple. None yabwiye nabo muri Kunlan ko ngo Simayan agiye kujya muri Weekend Canyon. Ibi bihuriye hehe? Episode ya mbere nuko igenze, ntucikwe na episode ya kabiri. Ndabakunda cyane, Imana ibarinde. Ciao ciao, hasta la vista. Dukomeze tubane. 却斩不断心的忧郁。